हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों। आरो दिनैनि कन्टेन्ट्सआ जाहैबाय BTR टेट एप्लिकेशन रिसिप्ट कपि फट' नट श'। गोबां केन्डिडेटफ्रानो कुइसन सोंहरदों एलपि आरो इउपि टेटनि BTRनि एलपि आरो इउपि टेटनि जायनाखि अनलाइन खालामनायनि एप्लिकेशन रिसिप्ट कपि, बे एप्लिकेशन रिसिप्ट कपिखौ प्रिन्ट आउट खालामनायाव फट'आ फैयाखै एबा गावनि पासपर्ट फट'आ नुजायाखै। ओरैनो अपेन खालामनानै नायनायाव फट'आ नुजायो, खिन्थु जेब्ला प्रिन्ट आउट खालामो अब्ला फट'आ प्रिन्ट आउटआव फैया। बेनि थाखाय मा खालामनांगोन, मा प्रब्लेम दं, बेखौ कुइसन सोंहरबाय थादोंमोन। दा नोंथांमोननि बे कुइसनखौ लानानैनो आङो दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैदों, नोंथांमोननि कुइसन्सनि एन्सार एबा सलुसनखौ नागिरनानै। स' लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला दिनैसिमबो, अब्ला नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय। मानो होनोब्ला BTRनि एबा आसामनि बायदिसिना टेटनि इनफर्मेटिभ भिडिअ बे चेनेलाव होफैबाय थायो, ओंखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना जानाखि BTRनि एलपि आरो इउपि टेटनि एप्लिकेशन रिसिप्ट कपिखौ प्रिन्ट आउट खालामनायाव फट'आ नुजायाखैब्ला नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नाङा। नोंथांमोना जानाखि ब्राउजाराव नोंथांमोना अपेन खालामदों, बांसिनानो केन्डिडेटफोरा गुगल क्रम ब्राउजाराव गोबां केन्डिडेटफ्रानो बेखौ अपेन खालामो, एबा कम्पिउटारावथ' बांसिन गुगल क्रमावनो अपेन खालामो। दा नोंथांमोना जानाखि गुगल क्रम ब्राउजाराव नोंथांमोना अपेन खालामदों, नोंथांमोना बेयाव अपेन दा खालाम। गुगल क्रम ब्राउजाराव ब्राउजिं खालामनो मोजां, खिन्थु एखम्बा फट' प्रिन्ट आउट खालामनायाव फट'नि अप्सना नुजाबोआ। दा नोंथांमोना बेखायनो गुगल क्रम ब्राउजाराव नोंथांमोना अपेन दा खालाम। नोंथांमोना मजिल्ला फायारफक्स होननाय मोनसे ब्राउजिं माबा दङ, सार्च इन्जिन दङ, बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै ला। कम्पिउटाराव उइन्ड'सनिबो दङ, माने फर पिसिबो दङ, कम्पिउटारनि थाखायबो दङ, उइन्ड'सनि थाखाय आरो मबाइलनि थाखायबो दङ, बियो एन्ड्रइडनि थाखायबो। नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बाव नुदों, बे जाहैबाय एन्ड्रइडनि आरो नैबे जाहैबाय उइन्ड'सनि। नोंथांमोना बे उइन्ड'सनिखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय कम्पिउटाराव, आरो नोंथांमोना कम्पिउटारनि गेजेरजों बे ब्राउजाराव नोंथांमोना अपेन खालामदो, ओमफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट होदो। बेवहाय फट'आ 100% फैगोन, बेवहाय जेबो प्रब्लेम गैया। बेवहाय आंनिखौबो जेब्ला आं प्रिन्ट आउट खालामदों, आंबो बेबायदिनो प्रब्लेमाव गोलैदोंमोन, माथो फट'आ फैया क्रम ब्राउजाराव। जेब्ला ब्राउजारखौ चेन्ज खालामनानै मजिल्ला फायारफक्सआव ट्राइ खालामो, अब्ला मजिल्ला फायारफक्सआव बियो डाइरेक्ट प्रिन्ट आउट जादों, जेबो मोनसेबो फट'आनो थालाङाखै आरो बेवहाय। दा नोंथांमोनाबो मजिल्ला फायारफक्सआव हाबनानै नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो जानाखि बे एप्लिकेशन रिसिप्ट कपि, बे एप्लिकेशन रिसिप्ट कपिया जोबोद इम्परटेन्ट। जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन, अब्ला नोंथांनि बे एप्लिकेशन रिसिप्ट कपिखौ बिनाय जागोन, अब्ला नोंथांमोना बे रिसिप्ट कपिखौ होनांगोन आरो। बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना निस्सय बेनि सलुसनखौ मोनबाय, फट' फैयै जानाखि प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन बे सलुसनखौ। दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों, থেংক ইউ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকক বড' ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' আনিছোঁ, এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে BTR টেট এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট কপি ফটো নট শ'। বহুত কেণ্ডিডেটবিলাকে সুধি আছিল যে BTRৰ এলপি আৰু ইউপি টেটৰ যোনটো অনলাইন এপ্লাইৰ ৰিচিপ্ট কপিটো প্ৰিণ্ট আউট কৰিছে, কিন্তু প্ৰিণ্ট আউট কৰাত তেখেতৰ মানে পাছপৰ্ট ফটো যোনটো আপলোড দিছে, সেই ফটোটো অহাই নাই। এনে অ'পেন কৰা চাৱাত আহে ফটোটো, কিন্তু যেতিয়া প্ৰিণ্ট আউট কৰে, প্ৰিণ্ট আউটৰ ফটোৱে নাহে। এনেকুৱা বহুতজনৰ প্ৰব্লেম হৈছে। চ' সেই প্ৰব্লেমছৰ চলুচনটো মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আনিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে BTRৰ এলপি আৰু ইউপি টেটৰ যোনটো অনলাইন এপ্লাই কৰিছে, সেই অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত বেছিভাগে কেণ্ডিডেটবিলাকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ দি কৰিছে, গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে যোনটো গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত এপ্লাই কৰিছে, এইটো ঠিকে, একো প্ৰব্লেম নহয়। কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট কপিটো প্ৰিণ্ট আউট কৰিব, সেই প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ ফটোটো ইয়াতে নাহিব, যোনটো পাছপৰ্ট ফটো দিছে সেইটো নাহে। বহুতজনৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে। চ' সেই প্ৰব্লেমটো কিহৰ কাৰণে হৈছে, আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব। আপোনালোকে যোনটো গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত এপ্লাই কৰিছে সেইটো ঠিকে, কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰিণ্ট আউট কৰিব, সেই প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰটো চেঞ্জ কৰিব। এইটো ব্ৰাউজাৰটো হ'ল, আপোনালোকে এইটো চাব, ইয়াতে লিখা আছে ফায়াৰফক্স। আপোনালোকে মজিল্লা ফায়াৰফক্স ফৰ উইণ্ড'জ, ফৰ এণ্ড্ৰইডো আছে। আপোনালোকে মজিল্লা ফায়াৰফক্সটো নিজৰ কম্পিউটাৰত এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে সেই ব্ৰাউজাৰ দি, সেই মজিল্লা ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰ দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট কপিটো ডাউনলোড কৰিব আৰু প্ৰিণ্ট আউট কৰিব। একো প্ৰব্লেম নহ'ব, এতিয়া ডাইৰেক্টলি প্ৰিণ্ট আউট হৈ যায়। এটা ফটোটো ইয়াতে নাথাকে, ফটোটো চব আহি যায়।
মোৰো এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছিল মই যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলোঁ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ দি কৰিছোঁ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অলপ স্পীড হোৱাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰিণ্ট আউট কৰোঁ ফটোটো অহা নাই পাছপৰ্ট ফটোটো সেইটো এটা প্ৰব্লেম হৈ গৈছিল চ' এইকাৰণে মই এতিয়া যেতিয়া ব্ৰাউজাৰটো চেঞ্জ কৰি ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰৰ মই অ'পেন কৰি ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰিলোঁ তেতিয়া ফটোটো আহি গৈছে সেইটো প্ৰব্লেমটো এতিয়া ছল্ভ কৰি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই জনালোঁ এতিয়া আপোনালোকৰো যদি এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম হৈছে বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছিল এতিয়া আপোনালোকে এইটো প্ৰব্লেমছটো এতিয়া সলিউশ্যনটো পাই গৈছে চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল এতিয়া আপোনালোকে মজিলা ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰ দি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব আৰু প্ৰিণ্ট আউট কৰি এইটো ভালকৈ ৰাখিব কিয়নো যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তেতিয়া সেই এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ কপিটো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন খুজিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিণ্ট আউট কৰি ভালকৈ থ'ব চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো এতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰব্লেমছ সেই প্ৰব্লেমছটোৰ সলিউশ্যনটো এতিয়া লৈ আনিছোঁ চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে সেইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজেণ্টাম